Kaze ukurikiye Ijwi ry'Ubumenyi TV, aya ni amakuru agezweho aka kanya mugiye kugezwaho nanjye Ish Robert. Rero iyi nkuru tugiye guheraho ni inkuru y'akababaro ivuga ko mu Muhanga abantu 11 bakomerekeye mu mpanuka. Imodoka itwara abagenzi yavaga mu karere ka Nyanza yerekeza i Rubavu itwaye abantu bari batashye ubukwe, yakoze impanuka hakomerekamo abantu 11 barimo batatu bahise bajyanwa mu bitaro. Iyi modoka ikoze impanuka nyuma yo kurenga umuhanda ikagonga ipoto y'amashanyarazi ubwo yari igeze mu mujyi wa Muhanga mu kagari ka Gahogo, umurenge wa Nyamabuye, mu karere ka Muhanga. Abari muri iyo modoka bavuga ko bishoboka ko umushoferi wari ubatwaye agatotsi kamwibye karangira ataye mu muhanda agonga ipoto y'amashanyarazi iteye ku nkengero z'umuhanda. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda CIP Kayigi Emmanuel yatangarije Kigali Today ko iyi modoka yakoze impanuka nyuma yo kurenga umuhanda igonga ipoto y'amashanyarazi iri ku ruhande rw'umuhanda irangirika. Imodoka irangirika ikomereka byoroheje abantu batatu bari bayirimo. Ati abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya Kabgayi, abandi 8 bagize udusebe duto duto ndetse no guhungabana urugendo kimwe ndetse n'abandi. CIP Kayigi avuga ko iyi mpanuka yatewe n'uburangare ndetse n'imiyoborere mibi y'umushoferi bituma umuhanda. Dushimiye abo twabanye, ndi Ish Robert, bisaba amahoro n'imigisha.